gospodo, drago mi vas je pozdraviti večeras u knjižari Fraktura. Sa mnom je večeras upravo stigao nakon peripetija, zahvaljujući evropskim avioprijevoznicima, jedan od najvažnijih, najboljih, najomiljenijih slovenskih pisaca, autor 4 romana. Za prva 3 romana Čefurije i Raus, Jugoslavija moja domovina i Smokva dobio je nagradu Kresnik. Romani su prevođeni na niz jezika. Danas ćemo govoriti o njegovom 4. romanu Đorđice Vrača, koji je zapravo neki nastavak Čefurija Raus. Osim toga, Goran je scenarist, redatelj, autor i više kratkih filmova, dugometražnih filmova. Dakle, danas naš večerašnji gost je Goran Vojnović. Molim vas jedan veliki pljesak za Gorana. Osim svega ovoga, Goran redovito piše kolumne u slovenskom časopisu Dnevnik. Objavio je izbor kolumni Kad Jimmy Choo sretne Fidela Castra. Ove godine objavio zbirku eseja Skupljač strahova. Roman Đorđice Vrača objavljen je prošle godine, a ove godine, evo ga, upravo je izašao friško iz tiska, u prijevodu Anite Peti-Stantić, koja je isto ovdje, pa molim se jedan veliki pljesak i za Anitu. Dakle, Gorane, ja bih te za početak pitao kako to da si se odlučio vratiti Marku Đorđiću i njegovoj ekipi nakon toliko godina. Dakle, obično, svi su te uvijek pitali Čefurije i Raus, dakle, to je roman koji te obilježio, pa film, pa dakle, jedva si izašao iz tog svijeta i onda evo tebe nazad. Pa to se ja malo pitam, zašto mi je to trebalo. Ne, u stvari sam osjetio potrebu neke stvari ispričam tim jezikom. Počeo sam rad na nečem drugom, nečem što je puno smirenije, staloženije, bliže onome što je recimo bila Smokva, moj 3. roman, ali sam osjetio da mi se skupljaju neke emocije koje zahtijevaju jednostavno neku drugu vrstu pisanja, da moram neke stvari izbaciti iz sebe jednostavno. Da mi se nakupila neka ljutnja, neko razočaranje. Jednostavno, ono sve što se izdešavalo u proteklih 10 godina, od kad je moj prvi roman izašao, to me nekako punilo nekim razočaranjem. Nisam čak ni znao šta konkretno. Samo mi se činilo da ne ide sve u nekom dobrom pravcu. Odnosno da je išlo, pa je onda naglo skrenulo i krenulo u potpuno pogrešnom pravcu. Mislim, ovo je roman koji je nastao u pandemiji, ali nije pandemijski roman. Jednostavno, tu je samo, došlo do toga da sam rekao, sad moram to izbaciti iz sebe. I jednostavno, kad sam razmišljao kako, rekao sam, pa to je u stvari jezik Marka Đorđića. Taj jezik mi treba, taj jezik je taj s kojim mogu na taj način neke svoje emocije da prenesem u priču, u knjigu, a da onda mogu s mirom nastaviti sa nekim drugim mirnijim stvarima. Ali to je nekako moja priča od početka. Mislim, nisam ja ni vjerovao da ću se vraćati Čefurima, jednostavno zato što sam tad sve ispričao i nisam osjećao potrebu. Nisam znao, nadao sam se da nikad više neću osjetiti tu potrebu da na taj način govorim o svijetu. Mislim, nekako mi se činilo da sam se ispuhao. Ali eto, mislim, okolnosti su bile takve i danas vidimo da su još gore nego što su bile. Da znači neki su čak rekli, roman je precrn. Ne znam bili dok danas ko uspio ponoviti, mislim, budući šta nam se sve izdešavalo u zadnjih godinu dana. Ali to je jednostavno nekako, ajde da tako kažem, život me natjerao da se vrati Marku. Ali u stvari i kad sam
odlučio da počnem pisati taj roman, nisam znao da li ću uspjeti u tome. Znači, nisam znao da li taj jezik koji sam govorio prije 20 i više godina, da li to uopšte još tog jezika ima u meni. Mislim, nisam znao da li sam u stanju pisati na taj način. Mislim, ono je desilo se, ne znam, sad već prije 15 godina, jednostavno je izletilo iz mene i sad ne znaš da li to još ima toga u tebi, da li si to još sposoban. Tako da sam krenuo raditi ko neki eksperiment. Napisao sam prvih par poglavlja, čisto da vidim da li to mogu i da li me na neki način zabavlja, da li mi je to zabavno onako kao što mi je bilo. Ispostavilo se da mogu, ali da je puno teže. Znači, da nije onako, znači, onaj roman je stvarno u jednom dahu napisano. Ovo je sad puno drugačije, ovo je pisano kao i svi naredni moji romani, mislim. I puno mi je energije i vremena trebalo da, ne znam, jezik ovog romana približim jeziku onog romana. Ali to ne bi mogao da toga nije bilo meni. Znači, ostao sam nekako vezan sa tim likovima, sa tim svijetom, sa njihovim jezikom. Ali mislim da ono što je glavno je da sam osjetio opet tu neku emociju koju nosi Marko, neku ogorčenost, neko razočaranje, neki bijes i strah. I to je ono što u stvari vodi ovaj roman. Spomenuo si puno stvari sada u ovom odgovoru, pa ćemo malo s jedne strane, dakle, jezik, možemo početi od njega, dakle, nekoliko si puta spomenuo jezik. Jezik je i u Čefurima i ovdje zapravo, posebno kada se čita na slovenskom, dakle, to je jedan amalgam, dakle, tu ima slovenskog, tu ima tih, ajmo reći, južnjačkih, odnosno hrvatskih, srpskih, bosanskih inačica, svega ima da bi dobio tu živost tih svojih likova, tih fužina, tog kvarta koji se mijenja, jednako kao što su se promijenili tvoji junaci. Pa Anita je to fantastično ponovno prebacila na hrvatski. To je zapravo jako teško s obzirom na slovenski nekakav, ajmo reći taj bosanski, to je možda najbliže koji govore tvoji junaci. Ovdje su te razlike manje, ali ih se Anita dobro prebacila. Zanima me, dakle, koliko ti je jezik kao sredstvo bitno. Čini mi se da je užasno ti važno kad pišeš, dakle, to se vidi i u Čefurima, ali vidi sam, dakle, i u druga dva romana, posebno u Smokvi, gdje je taj jezik jedan visoko sofisticirani jezik. Ovdje ponovno radiš, ideš u sleng, ideš u kvartovski jezik, koji se ipak mijenja u tih 10 godina koliko je razlika. Dakle, koliko ti je bilo teško ući u to, sam si rekao da si osjećao, dakle, da moraš to napisati i da ti je bilo teško, i koliko se taj jezik zapravo čefurski promijenio u tih 10 godina? Mislim, jezik je meni jako bitan i na neki način svaki roman započnem tako što tražim jezik kojim će progovoriti moj glavni junak, odnosno s kojim ću ja progovoriti kroz njega. Znači, to traganje je nekad dugo. Mislim, nekad se desi da imam dugo u glavi već sastavljenu priču, ali jednostavno nema jezika. Znači, sjećam se kad sam Čefure sam dugo, imao sam priču postavljenu jer sam radio filmski scenarij, ali sam dugo, u stvari nisam znao kako da ispričam jer mi se neki klasični način jednostavno to nije zvučalo kako treba. I slično je sa svim mojim romanima. Svugdje u stvari tragam, nekad čak počnem pa pišem pa probavam stvari dok ne nađem taj jezik kojim nekako s kojim moj junak zvuči uvjerljivo, s kojim ta priča koju pričam zvuči uvjerljivo. I kod ovog romana to je još posebno bilo teško zato što, kao što si rekao,
promijenio se taj jezik, znači nije, na neki način je ostao isti, ali se naravno stariji. Marko nema više 17 godina, ne može, on je 10 godina je preživio u Bosni. Njegov jezik mora biti drugačiji, mora nositi neke vrste i zrelosti, neku mladalačku naivnost, mora biti bogatiji u smislu nekih bosanskih izraza, znači, a opet ne može biti baš realistički, jer bi vjerojatno Marko u realnom svijetu nakon 10 godina pitanje da li bi uopšte htio da govori na slovenskom jeziku. Tako da je u stvari moja prva ruka romana, kada ga je urednica pročitala, je bila sva ono kao na kom jeziku je ovo. Ja sam rekao, stani, ovo jezik ću još doraditi, približit ću ga slovenskom čitatelju koliko je to moguće. Naravno. Mogu si nama poslati prvu ruku romana. Da, to bi možda bilo lakše. To bi možda bilo lakše, da. Ne, jer prvo sam sastavio tu priču da vidim kako funkcionira, a onda sam stvarno probao što se više, bez da radim neke velike kompromise. Znači, nije, budući da imaš u romanu već postoji, znači, način na koji se taj jezik koristi, znači nisam mogao sada da idem na nešto drugo. Ovdje se, za razliku od romana Čefuri Raus, puno više priče dešava u Bosni, puno je više dijaloga koji govore Bosanci, znači, koji su na nekom srpsko-hrvatskom, bosanskom, kako god ga zovemo, naškom. Znači, nisam mogao puno kompromisa da radim, ali nešto malo jesam, toliko koristio sam svoje sad puno veće, da kažem, literarno iskustvo, pa sam, mislim, da uspio da ipak malo približim, ali još uvijek ljudi imaju malo problema čitajući, više nego što su imali kad su čitali Čefure. Znači, jezik je, na neki način svi kažu, ja nisam to osjetio, meni se činilo da je to, ali kažu da je drastičniji, radikalniji, i za neke, priznali su mi ljudi čak koji govore, starija generacija, da im je trebalo malo da se probiju i da nekako padnu u roman, ali da onda im je kao bilo okej. A kako je sa mlađim generacijama? A mlađe generacije... Koje zapravo nisu imali priliku učiti. Da, mlađe generacije, to je problem, ali njima to zna biti i zabavno. Oni otkrivaju to, oni koriste i Google Translate, možda, ne znam šta, ako se s time barataju. Ne, tako da... Čak moram reći da nisam sad... Za druge romane, recimo, imao sam puno mogućnosti da se susrećem sa publikom. Smokva je bila obavezno čtivo za maturski esej, tako da sam imao ogromno tih gostovanja po školama, sad zbog pandemije to je bilo više manje na Zoomu, ali tu sam imao stvarno bogato iskustvo kako mladi čitaju knjigu. Slično je bilo sa Jugoslavijom, koja je isto bila u jednom programu, pa je podijeljena srednjoškolcima. Đorđić još nije na taj način došao do mlađe publike da bi ja shvatio kako čitaju, ali popularan je, knjiga se čita, knjiga kupuje se za slovenske razmjere, to je sasvim solidan bestseller, naravno nije ni približno kao što su bili Čefuri, ali to je jako jedan solidan bestseller. Tako da, a evo, ušao je uži izbor za nagradu u širi, a ušao je među 3 za nagradu kritičara. To mi do sad još nije uspjelo s nijednom knjigom, tako da ovo je izgleda po mišljenju kritičara moja najbolja knjiga. Reci mi, kada govorimo zapravo o strukturi romana, roman je strukturiran u niz poglavlja. Relativno imamo pravocrtnu radnju, gdje imamo tu i tamo koji flashback. Zanimljivo je da je svako poglavlje naslovljeno, kreće sa pitanjem. Dakle, koliko ti je to pitanje bilo
važno i zapravo gotovo u svakom poglavlju je čefur. Dakle, zašto još uvijek nema svoj fudbalski klub, zašto su sve obitelji iste, sretne, zašto su krediti uništili čefure, zašto su i čefuri invalidi, zašto čefuri više ne šaraju po liftovima i tako dalje. Dakle, koliko su ti ta pitanja, jesi si postavljao prvo pitanja, pa ili je bilo... Ne, na početku sam čak mislio da neću imati tu formu. Znači, to je forma prvog romana bila i tamo se jednostavno negdje pojavila sama od sebe takva kakva je. A ovdje kad sam počeo pisati sam mislio da ne, da ću pisati na drugi neki način. Ali onda sam kroz neko vrijeme shvatio da u stvari prvo ne mogu na onaj način koristiti flashbackove kako sam prvo zamislio, da to ne funkcionira. I na jednom shvatim da u stvari su to poglavlja. I da u stvari je sasvim moguće imati istu formu i da ta priča u stvari zahtjeva tu istu formu jer je na sličan način pisana. Možda je tome pomoglo to što ipak taj roman pisan u pandemiji, jedan od razloga, ajde, nije baš glavni razlog, ali to razlog da ovakav roman možda na neki način lakše pisati kada si u kući sa djecom, sa ženom, nemaš puno vremena, onda navečer sjedneš i ono kao upališ se na 150 i ono izbaciš jedno poglavlje iz sebe. Znači imaš neke likove već postavljene, imaš neki svijet koji je već postavljen i puno je lakše, mislim, puno manje vremena ti treba da ispišeš nešto što ima neki oblik, bar što liči na neko poglavlje, nego što bi inače kad radim nešto potpuno novo gdje mi treba jako puno vremena da postavim stvari. Tako da možda i to, da jednostavno je već način pisanja bio takav da je u stvari, da sam svako večer sjeo, nekad sam uspio cijelo poglavlje, nekad manje, ali uglavnom izbacio sam jedan dio te priče, dosta puta preko dana malo razmišljaš, šetaš po tim unutar općine gdje smo bili zatvoreni, otkrivaš te ljepote grada Ljubljane i okoline, onda navečer kad djeca konačno zaspu ti brzo sjedneš i sve što si skupio u glavi onda nekako izbaciš iz sebe. Tako da možda i zbog toga ima tu formu, ali to, kažem, forma bila već kod prvog romana i ovdje se pokazalo da opet može, da podnosi tu formu, tako da... Koliko ti je scenarističko iskustvo koristilo? Dakle, ovo je sad, mislim, imamo TV serije, to je najomiljenija sad stvar koja postoji. Svaka TV serija koja je imala uspješna ima sezonu 1, sezonu 2, 3, 5 i tako dalje. Jesi li to imao u glavi ili nisi uopće o tome razmišljao? Mislim, sigurno moje filmsko iskustvo sigurno utiče na to kako pišem. Znači, sigurno kad razmišljam o priči nema velikih razlika kada pišem, ne znam, za kazalište, kada pišem za film, ili kada pišem roman. Mislim, roman možda u stvari možda na neki drugi način sastavljam, pošto znam da ima više prostora. To što sada, mislim, po meni serije u stvari su nastale jer su se filmaši zaželjeli te mogućnosti da malo skrenu, da malo razvijaju sporedne likove. Malo su se zasjetili i filmaši i gledatelji te forme, klasične filmske sat i po, gdje je prostor za pričanje priče jako ograničen. I to moram reći da mene u stvari, kad sam krenuo da pišem romane, mislim, mi je isto to oduševilo. Znači da ne moram filmsku strukturu pratiti, znači ne moram se opterećivati time da možda nakon 30 stranica još nisam, ne znam, sve rekao što treba reći na prvih 30 stranica, recimo, od filmskog scenarija. Tako da to, kažem, na neki način utiče, a na drugi način je ovo ipak puno slobodnije. Mislim, meni se čini literatura da, za razliku od filma, pa čak i TV serija, da je puno slobodnija u tom kako i na koji način si dopušta ispričati priču. Dobro, ovo je prilično klasično, ali još uvijek, mislim,
jednostavno se nudi i da stvarno uvijek znaš da možeš skrenuti malo ulijevo ili udesno, znači ništa te ne sili da ostaneš da pratiš onu jasnu crvenu liniju. Tako da to je recimo nešto što ja volim kod literature i kod tih literarnih priča, da stvarno one rastu, i da im dopuštam da rastu, da se otvaraju neke nove teme, jer kad kreneš pisati ti u stvari ne znaš, mislim ti upoznaješ svoje likove i ovdje, mislim tebi je jasno približno kakva će ta priča da bude, ali jednostavno pišući ti upoznaješ svoje likove. Dobro, Marka Đorđića znaš, ali ne znaš šta mu se tačno desilo, nešto slutiš. Ko su te njegove djevojke s kojima on se petlja, šta su one, kako razmišljaju. U stvari ti ih upoznaješ i dok ih upoznaješ, otvaraju ti se neke teme koje ti se čine zanimljive, i sad u literaturi moguće je te mikro teme obraditi, uzeti si stranicu 2 za neki sporedni lik. I to je ono što mene u stvari najviše veseli dok pišem roman, a to je da osnovna priča samo raste, da se razvija, da dodaješ. To je u filmu, recimo i u serijama isto jako teško. Jednostavno nemaš tog prostora kao što ga imaš tu. Čefuri su svi ne Slovenci, točno? Da, iako danas čak i nekim Slovencima govore Čefuri. A vi šta ste vi? Slovenac ili Čefuri? Ja sam sve. I ništa. Sad ćemo nastaviti. Dakle, što se tiče, rekao si, dakle, roman su svi ocijenili kad se čita, roman je puno tamniji, ajmo reći, nego što su Čefuri. Roman otvara neke obiteljske drame na drugačiji način. Ti glavni junaci, dakle, i Aco, i Adi, i Dejan, i normalno Marko, imaju sad jedno životno iskustvo koje nije baš blistavo kod nijednog od njih. Oni su morali odrast na ovaj ili onaj način. Promijenio se kvart, promijenili su se oni. Dakle, koliko je ta distanca, rekao si sam na početku, da neka ogorčenost je postojala, koja se postoji i kroz politiku i kroz čitav niz stvari koje su se događale. Dakle, koliko je ona utjecala na taj ton romana s jedne strane i koliko zapravo kada si postavljao likove koji su sada desetljeće stariji nego što su bili, koliko to njihovo životno iskustvo odjednom ih čini drugačijima prema njima samima i u njihovim međusobnim odnosima. Marko, rekao bih, on dolazi, on se nada da će zateći ono stanje koje je bilo, međutim tog stanja više nema. Pa, evo, krenimo od Marka. Mislim, njegovi problemi sa 17-18 godina u Sloveniji ne mogu biti neki sudbonosni problemi. To je, bez obzira kako ih on doživljava, su to na neki način banalni problemi. U poređenju sa problemima koje ga okružuju sada, kada živi u Bosni, odatle bježi u Sloveniju na neki način. Znači, gdje u stvari taj prostor kome on sada pripada je u puno većim govnima nego što je, recimo, Slovenija bila prije 10 godina. Mislim, i to diktira u stvari njegov odnos do svijeta. Znači, nakon 10 godina života u Bosni nema više te nevinosti, to su ozbiljni problemi. To sad nije više, ok, malo sam se naljutio, pa neću više da treniram košarku, malo me niko ne voli. Mislim, a drugo što tad, mislim, Čefuri su imali nekog optimizma, jer sa 18 godina ništa nije završeno. Znači, sve je još otvoreno, sve se još može popraviti, nekako smo osjetili jednog dobrog, ispod svega onog njegovog jezika, nekog u suštini dobrog klinca i
rekao si pa ajde možda se izvuče. Sad je jasno da se niko od njih skoro neće, jedni više, jedni manje, niko neće izvući. Sa 27 nemaš više toliko izbora. Znači, druga je faza života. Mislim, sve, još uvijek na neki način sve pred njim i pred svom trojicom, ali čini se da nemaju, mislim, kao što ovaj prostor se čini da nema snage u sebi da promijeni smjer u kome je krenuo, tako se i za njih četvoricu čini da nemaju te snage u sebi, da nemaju, iako im je jasno, mislim, Marku na kraju, ako ima to nešto optimizma, ja mislim da je to upravo u tome da postane svjestan u stvari da je ostao sam, da u stvari nema više nikoga ko bi mu, ako u prvom romanu bilo jasno da je otac taj koji sada upravlja njegovim životom, sad tog oca na taj način više u njegovom životu nema. I to koliko god je bolno, na neki način je, kažem, to je možda onaj optimistički dio da mu to polako postaje jasno. I sad, možda za 10 godina kad budem pisao treći, pa vidimo. Ono što je zanimljivo, dakle, i u Čefurima, dakle, ta uža porodica, otac, majka, Marko, igraju važnu ulogu. Ovdje je ta uloga dignuta, ja bih rekao, na još veći nivo. Dakle, otac je teško bolestan, to si ne priznaje, majka to teško proživljava, Marko se vraća da bi kao nešto pomogao, a zapravo ne može ništa pomoći. Koliko je ta bolest, dakle, s jedne strane, s druge strane, taj odnos gdje ta jaka očinska figura, taj pater familias koji mora držati sve pod kontrolom, odjednom se to sve raspada. Dakle, koliko je to bilo ti isto bitno i ključno u samom romanu? Pa mislim, ovo je na neki način porodični roman. Prvo što mi je bilo bitno kod toga je da u stvari dam glas ženskim likovima. Znači, Čefuri su bili izrazito muški roman. Jednostavno, tad nisam razmišljao zapravo. Kasnije sam shvatio koliko su oni to, koliko je muški roman i koliko su žene tamo neprisutne. Mislim, to je na neki način kritika patrijarhalnog sistema, ali je čak bila, hajmo reći, u velikoj mjeri podsvjesna. Mislim, ja sam preslikao jedan svijet, ali nisam se toliko na nekoj, nisam toliko ni razmišljao o tome. Jednostavno sam, kako kažem, kako je to izašlo iz mene, izašlo je kako je izašlo. I tek sam poslije, znam, kad smo radili film, u stvari shvatili koliko u stvari imamo problem što imamo te ženske likove koji nisu napravljeni u romanu. Nemamo, glumice su dolazile do mene, kaže, ja sam pročitala roman, tu nema nešto puno. Mislim, jasno je meni ko je ta ženska, ali ono. I ovdje, mislim, u međuvremenu, ja sam se promijenio, neki moji odnosi, napisao sam nekoliko vrlo jakih ženskih likova u svoja druga 2 romana i ovdje jednostavno su me te žene privukle, znači Ranka kao lik me privukla. Ona igra stvarno bitnu ulogu. Da, mislim, ili Alma isto tako. Ili Alma, mislim, sve, zato što jednostavno mi, možda čak mi ženski likovi što sam stariji, ne znam da li nešto hormoni rade, ali sve su mi ženski likovi, su mi puno zanimljiviji. Razmišljam, čak se poigravam s idejom da sljedeći glavni junak bude žena, mislim, nekako me vuče u tom pravcu, jednostavno, ne znam, ali sigurno je to jedno ključno, znači da je ta porodica, za razliku od Čefura, puno jednakopravnija u smislu važnosti svih likova u njoj. Znači nije više to Radovan i Marko, nego su tu sad Ranka, Radovan i Marko. I to je jedan trougao. Drugo što mi je bilo bitno je ta Radovanova bolest, jer mi se čini da nekako tek ta patrijarhalni sustav i konačno odrastanje, osamosvajanje nekog mladog čovjeka se desi najviše puta u onom trenutku kada shvati, i obično je to zbog neke bolesti, kada shvati da u stvari onaj koji uvijek brinu o svemu nemoćan i da se sad uloge mijenjaju. I to sad nekad shvatiš ti, ako imaš tu sreću, dok je tvoj otac zdrav, pa nekako se te uloge izmjene onako, usput, ajmo reći.
A dosta puta se to stvarno desi ono brutalno, znači ili je bolest ili nešto drugo. I to mislim da označava često danas, pošto se ta odrastanje sve produžava, naši su roditelji puno duže aktivni, na neki način mogu se duže brinuti o svojoj djeci. I stvarno u jednom trenutku mora se desiti nešto da to prekine to i da u stvari shvatiš, aha, sad ne može više taj čovjek brinuti o meni, ja sad više nisam sin, ja sam sad svoj čovjek. To znači, to je jedno, sad da je dobio recimo dijete, to bi bio neki drugi način, da na taj način se osamostali. Ovako mislim da je to bilo meni ključno, znači da se te uloge mijenjaju, da to nekako završi se priča njegovog odrastanja koja je započeta u romanu Čefur i Raus. Reci mi, dakle, zanimljivi su naravno i ovi njegovi prijatelji. Dakle, Adi i dalje ima problem s drogom, ali njegov brat to rješava tako da postane gotovo gorljiv vjernih vehabija. Aco završava u zatvoru, a Dejan bježi u Slovenske Konjice. Dakle, potpuno se želi izmaknuti iz tog okruženja. Dakle, koliko ti je njih bilo teško graditi, njima se vraćati, za Marka je jasno, ali ovi su opet, dakle, oni moraju, dakle, ti sad odjednom imaš, kad je to klapa srednjoškolska, svi se bave istim problemima, ali 10 godina kasnije njihovi životi su potpuno raspršeni i oni se tu pokušavaju nešto naći zajedno, međutim, to je vrlo upitno koliko oni mogu više biti zajedno. Da, mislim, za razliku od Marka, koji je na kraju prvog romana, stvarno, mislim, zato su ljudi vjerojatno i pitali kad će nastavak, zato što je kraj prilično otvoren. Ja inače volim otvorene krajeve, jer mislim da u životu se ništa onako ne završi do kraja i da mi se čini da ni roman se ne može sad završiti, mislim, na taj način da je kao sve gotovo, mislim. Ali Marko je ostao taj lik gdje si osjetio da ima mogućnost raznih puteva. Za ovu drugu trojicu mislim da je bilo puno jasnije šta će se s njima desiti. Mislim, puno su bili nekako na tračnicama. Da, na tračnicama, prema nekom beznađe ih je na različite načine. Znači, Dejan je najavio da odlazi u Slovenske Konjice za Adija, si vidio da je to droga u onoj njegovoj porodici. Vidio si da tu nema nekoga ko bi ga mogao izvući iz toga. Za Acu si isto vidio da to, kuda to sve vodi opet, ona jadna njegova majka, mislim, da li bi mogla to da spriječi, teško. Znači, sve je bilo dosta jasnije kuda to ide. Tu je u stvari taj Sanel, gdje sam dobio ideju zapravo taj vehabije, jer sam jednom bio sa djecom svojom u zdravstvenom domu u Ljubljani i tu su bili, pored nas su sjedili jedna ta porodica gdje žena imala čak pokrivene oči. I pošto su djeca, mislim, znaš kako, to sjednemo i sad oni, a tata, zašto je ona tako obučena? Tata, gdje ima ona oči, mislim. To su, znaš, sad htio pokušao, onda sam pokušao objasniti, shvatio koliko je to teško objasniti samom sebi i onda mi počeo to intrigirati, a šta ako to nekome znači neki bijeg, a šta ako je to i neko ko bježi od nekih drugih puno gorih stvari, pa je ovo sad super jer ga drži bar kakvom takvom nekom redu, mislim. Koliko su ti ljudi sretni, nesretni, mislim, to je bilo ovako, mislim, čisto simpatično, onda je ona pokazivala, govorili su, recimo, naški jezik, znači nešto slovenski, to su bili neki naši ljudi. Tako da smo se onda sporazumijeli, ona pokazivala mom sinu, kao imam ja oči, mislim, tu su, ne. Tako da je bilo, da taman jedan završi, dođe drugo dijete, pa ponastavite pitanja. Tako da je bilo, mislim, to je čisto tako je došla mi ideja, jednostavno sam vidio Sanela na neki način, mi se činilo zanimljivo, vjerojatno u nekoj drugoj okolini koja je puno osjetljivija na takvu vrstu pisanja o tim stvarima. Na sreću kod nas smo, čak mogu reći, puno premalo osjetljivi na to. Negdje drugdje bi vjerojatno bilo malo problematičnije to pisati. Ovdje sam ja osjetio
pošto Marko o svemu piše kako piše, pa si i ovdje dopušta da piše svašta. Ali mi se činilo zanimljivo da pokušam i kao izazov da si zamislim svijet u kome žive eto takvi ljudi koji su dio neke moje, ajde, šire okoline. Dosta je bilo i napisano o tom fenomenu, dosta ih, mislim, nema ih sad ne znam koliko u Sloveniji, nije to sad neki problem, ali ih bude tu i tamo, vidiš, i znam koliko toga ima u Bosni, koliko je to postaje i problem, mislim. Tako da u tom smislu mi je bilo zanimljivo da se pozabavim tim fenomenom i tim na neki način stvorim unutar tog svijeta neke svoje likove koji su prije svega likovi od krvi i mesa i nisu klasični vjernici, nego su potpuno samostalni likovi koji imaju svaku svoju priču, svoje emocije, svoje razočarenja, svoje demone. Ne bojite se da... Oprostite. Jer o Koranu je teško pisati isto. Ne piše o Koranu, oprostite, nemojte molim vas upadati. Najljepše vas molim. Ne, molim vas da ne upadate, molim vas. Dosta. Ja bih te molio, Gorane, ono što često radiš i rabiš u svojim romanima je pitanje toga da svoje junake stavljaš u auto i gotovo da radiš nekakav road roman, dakle roman ceste ili ovdje tu imaju nekoliko takvih odlazaka tvoji junaci. Dakle, koliko ti je s jedne strane bitno da ih možeš odvesti negdje, ako su te relacije kod nas jako kratke, ali postaju duge zbog nekih vanjskih okolnosti, a ujedno su onda oni stješnjeni u jednu kutiju gdje ne mogu pobjeći jedni od drugih. Pa, znaš kako je, mislim, meni nema gore situacije na filmskom setu od snimanja scene u autu. To je nešto najgore. To je za režisera, meni je to muka neviđena, mislim, i ježim se kad vidim u scenariju scenu u autu i možda je zbog to jedan od razloga da on kažem ovdje super, ovdje mogu da pišem bez problema, mada onda režiram po svojim tekstovima pa onda opet snimam u autu, pa onda skoro nastradam zato što Emir Hadžihafiz-Begović vozi to auto i prolazi na crveno svjetlo, mislim, ali ne znam, mislim, auto, mislim, u mom životu igra jednu ulogu to da smo se autom uvijek putovalo kući, ne mojoj kući, nego kući mojih roditelja, znači, ili smo išli autom mami u Pulu, ili smo išli autom u Bosnu, pa smo onda išli autom u Srbiju, pa smo... uvijek je to neko i ta porodična, meni se uvijek činilo da mi smo u Ljubljani smo uvijek bili rastreseni svako u svojoj priči i onda smo se skupili u taj auto i onda smo išli tu i nekuda, svojima, mislim, gdje smo u stvari najbolje možda i funkcionirali. Pa smo onda tu pravili izlete, jer je to tad se do Pule se putovalo 4 sata, mislim, iz Ljubljane, to je bilo ne znam kuda, tamo La Paz, šta li je ono bilo, ne znam, meni su ostale neke imena, ja znam po nekim brdima da smo se pentrali, to ne znam gdje to sad ima, to neka Istra čudna, pa mislim do Bosne, do Visokog se vozilo, mislim nikad kraja, pa smo stajali pa u Jajcu, pa u Jasenovcu, pa smo, mislim, to je stvarno bilo tih putovanja, auto mi nismo inače nigdje putovali, znači nisam ja nikad bio svojim roditeljima na avionu, recimo, zajedno, ali išlo se, znači, planski, Pula, Visoko i kasnije kad smo izbjegli u Novi Sad, onda se išlo i u Novi Sad. I to je to, mislim, to mi je ostalo i valjda i to utiče na to da brzo neku svoju porodicu postavim ili ljude u auto, mislim. A drugo, naravno, ima i toga da u autu si osuđen, ne možeš se maknuti, tu si, zatvoren si, onda tu obično neke i dan danas razgovore
ozbiljne vodiš sa ženom ili sa djecom u autu, jer ti ne mogu nigdje pobjeći. Ono, vežeš ih i držiš i sad ću vam ja nešto reći. Mislim, sad ćete me slušati. Ne mogu otići u sobu da se igraju. Mislim, tako da, mislim, nisam inače ljubitelj, kažem, auta danas kao odrasla osoba, ali eto, mislim, nekako mi je ostalo to. Imam još, mislim, nije to zadnja scena, nisu to zadnje scene, imam ih još u glavi puno tih scena auta, mislim, tako da bit će ih i u novim romanima. Roman se događa 2017. Ljeto je 2017. Za Sloveniju posebna godina. Europsko prvenstvo u košarci i, dakle, cijela ova priča se događa za vrijeme Europskog prvenstva u košarci. Dakle, košarka je bila neko vezivo tkivo i u Čefurima, ovdje postaje na drugi način. Dakle, ovdje Marko nije akter, nego je promatrač, više to Radovana zanima nego Marka, a ta dakle, euforija raste. Dakle, koliko ti je bilo važno s jedne strane oživjeti to, koliko si mogao to oživjeti, a s druge strane znam da, evo, sutra je premijera filma koji si radio, a zapravo govori o Europskom prvenstvu. Pa to se poklopilo. Mislim, ja sam dobio 2018. mislim da su me pozvali da radim taj dokumentarni film o tom prvenstvu. I ja sam uvijek bio fan. Mislim, to je znači, ja sam jako emotivno doživio to Europsko prvenstvo. Nisam mogao da odem u Istanbul, djeca su bila premala, to bi zahtijevalo previše komplikacija. Ali stvarno sam emotivno doživio to, jer sam godinama gledao sve one bolne poraze. Stvarno smo, mislim, trpili s tim i to je stvarno bio za sve na ljubitelje košarke jedan veliki događaj. Drugo što ja puno ljudi koji su tu igrali ili bili treneri znam lično, znači nisu baš moji, sad da kažem, najbolji prijatelji, ali nekad smo trenirali kao klinci zajedno. Znači ne možeš baš biti, nemati neku distancu, tamo ljude koje znaš su tamo. I sve to, znači, stvarno sam doživljavao. Kad su mi ponudili film, znao sam da moram reći ne, da to će biti katastrofa. Nisam tad ni znao da će doći pandemija, pa da će to bude veća katastrofa, ali sam rekao da. Jer mi je nekad srce, glava je stala, glava je reci ne, a srce je reklo da. Tako da sam prihvatio taj projekat koji smo radili onda sljedeće 3 godine, pričali sa svim igračima koji su bili sa stručnim štabom, sa direktorima te reprezentacije i svima. I jednostavno znači, ta priča mi je bila jako poznata. Možda u tom trenutku, pošto tad film još nije bio gotov, možda niko tad nije više o tome znao, jer se ispostavilo da igrači ne znaju sve šta su drugi igrači doživjeli, znali. I jednostavno mi se činilo da to je nešto što mogu iskoristiti. Znači naravno Marko ne može da zna sve što ja znam, ali prvo taj element potpunog fanovstva, znači da neki omaž pravim tom događaju, to je definitivno neka moja želja da obilježim to literarno, nešto što mi je tad bilo i još uvijek mi je jako važno. A drugo, da mi je zanimljivo se baš u toga da ja znam, a da on može onda imati kontra. On je potpuno on svo vrijeme je uvjeren da od toga neće da bude ništa i potpuno da sve će da to raspadne, da to nema niko. Oni su loši, oni niko ne zna, ajde možda Dončić i Dragić, još tu nešto, ne. Ali to, tako da mi je bilo to jedno, mislim, to me u stvari jako me zabavljalo. Mislim, na neki način mogao sam da radim fikciju, tamo se, znači, u dokumentarcu smo normalno da se držimo faktografije, da tražimo neke snimke, da se bavimo dosta i birokracijama. Ovdje sam mogao da maštam, sve to iskoristim, ali onda maštam i gledam iz raznih uglova, postavljam oko tih utakmica neke svoje scene i tako da se, mislim, to mi je pomoglo da se još više zabavljam dok sam radio ovu priču. Humor igra naravno uvijek kod tebe važnu ulogu. Ovdje imamo dakle taj sweet and bitter,
dakle gorko-slatko. Koliko ti je dakle humor prirođen, koliko se trudiš ponekad da olakšaš te neke teške scene humorom, koliko ti je to bitno? Mislim, ne mogu reći da se trudim, mislim, jesam ovdje malo se i trudio, mislim, jer sam znao da mora, baš zato što mi se činila priča dosta crna, znao sam da mora da ima tog humora, ali jednostavno život je takav da jednostavno ta priča, kad je pričaš i tim jezikom koji je pričaš, nekako priziva humor, on sam dolazi. Nisu sve moje, mislim, recimo knjiga eseja koju sam izdao nedavno, mislim da ima jako malo humora, mislim, to su eseji koji su... Mislim sam na fikciju. Da, mislim, ali u fikciji, mislim, su neka i u Smokvi neka poglavlja koja nemaju puno humora, znači, ali način, neki likovi nešto donosi, to mi je jako blisko, imao sam veliki problem kad sam radio svoj zadnji igrani film, koji sam radio po scenariju Tomaza Santija, znači nije bila moja priča je bila jako realistička, brutalna, jako suhoparna na neki način i nije imala zrno humora. Ali je bila tako napisana da sam ja morao cijelo vrijeme ne samo sebe, nego i sve glumce da zadržavam da ne odemo. Mislim, jer s meni odmah dolazio, mislim, pa i glumci neki su samo čekaju, ali smo morali da se baš zadržavamo, samo cenzuriramo, jer smo osjetili da u stvari su neke scene, mislim, kad bi postale humorne, niko više bi, mislim, ne bi bile ono što moraju biti da bi ta priča funkcionirala. Tako da, nekad ovdje, za razliku od toga, ovdje sam mogao pustiti da napišem sve što mi je bukvalno palo na pamet, što mi se činilo smiješno, nisam morao da se suzdržavam, a negdje znam da ne smijem da pretjerujem, da jednostavno ne paše, ima neki drugi način pripovjedanja, ali da, mislim, humor, ja volim humor i to je dio mog života i nekako život sam vidim kao taj slatko-gorki. To je uvijek, neprestano se to prepliče i bez obzira kakve su grozne situacije, nikad nije samo crno i nikad nije samo bijelo. I to je neko viđenje života moje. I zato su sve moje priče, bili većina njih takve. Jednostavno, ne mogu biti samo crne. Mislim, vrijeme nam ide, mogli bismo ti i ja pričati tu satima. Ja ću te sad pitati pitanje, dakle, to je pitanje zapravo te pozicije drugoga. Dakle, u Čefurima je ona jedna, ovdje u Jugoslaviji, mojoj domovini je drugačija, u Smokvi opet na ponovno još jedan način ispričana, ali ovdje zapravo čini mi se najkompleksnije. Dakle, ovdje je taj drugi, on je dvostruko drugi, on je svugdje drugdje, on je svugdje stranac i on zapravo nigdje nije ukorijenjen. Dakle, koliko ti je ta pozicija Markova bila zanimljiva i koliko je ta drugost koja je uvijek bitna, važna, o kojoj možemo uvijek pričati, iz koje se uvijek rađe neke priče, bila bitna, a s druge strane, kažem, dakle, Marko, on više nije ni u Sloveniji, nije ni Čefur, nije ni Slovenac, u Bosni nije ni Bosanac, nije ni stranac, dakle on je svugdje gdje god dođe drugi i na kraju on zapravo odlazi ponovno u nešto treće. Mislim, to je jedna od mojih tema, mislim, zato što ja se bavim, od početka sam se bavio, ajde da kažem, samim sobom, onda sam sebe nekako shvatio i raščistio, sad se bavim čisto zato što mi je to zanimljiva tema i zato što ta tema sama od sebe dolazi u moje priče. Ono što je meni bilo zanimljivo kod Marka, to je neki način, tu opet dijeli neku sudbinu sa mnom, je to da je taj svijet Fužina, koji nisu bili, to nije ni Ljubljana, ni Slovenija, to je neki mikrokozmos kome je on pripadao. Znači, bez obzira što je bio Čefur, što je bio, on imao neki svoj svijet kome je pripadao, čiji jezik je govorio, gdje je imao svoje prijatelje, gdje je bio na neki način kod kuće. Sad, to nije imalo ni neko pravo na opstanak, ni zvanično nije postojalo, ali se osjećao povezanim sa tim svijetom.
kao što se, ne znam, vjerovatno, ne znam, ljudi u predgrađu Pariza osjećaju povezani s tim predgrađima, bez obzira što dolaze iz Sjeverne Afrike, njihovi roditelji. Znači, imaš te neke mikrokozmose koji ipak su nešto tvoje. E sad, kad se to predgrađe promijeni, kao što su se Fužine promijenile, ti ostaješ bez toga. Mislim, ti ostaneš, znači, tad stvarno nemaš, mislim, ne pripadaš nikome. Čak i taj mikrokozmos kojima si nekada pripadao, ne pripadaš više. I to sam ja na neki način doživio na vlastitoj koži. Mislim, ja nemam te institucije rodnog grada, recimo. Jer ja sam odrastao u kraju, Fužinama, kakvih više nema. Taj grad se promijenio, ja tamo ne živim, ali kad odem tamo, mislim, super mi je, ali to nije to više. Nema, većine mojih prijatelja tamo nema. Mislim, prepoznajem neke ljude, ali nema tamo, osim mojih roditelja i brata, praktično nikoga s kome sam ja jako blizak, zato što su moja generacija si nije mogla priuštiti, jer su cijene stanova na tim groznim Fužinama se digle u nebesa i svi su se odselili negdje vani. Tako da tamo nema. Mislim, ja odem i sve mi je, super mi je, ali to je nešto drugo. Mislim, tamo sad je neki starački dom, tamo su neki klinci, to se sad sve fino izgleda. Još ako poljeće... Svaki je važna osoba. Ja. Nemojte, molim vas, više. I jednostavno to je ta, da kažem, izgubljenost. Jer ti ne samo da ne znaš gdje si sad, recimo da Marko ne zna gdje sada pride, ne zna ni odakle, on traži, on se vrati na Fužine i traži tamo u stvari te svoje Fužine. Zato sreće te svoje prijatelje, zato nekako traži neku vezu s njima i ne nađe, nema, tih njegovih Fužina nema. Ostanemo Radovan i Ranka u nekoj krizi i shvati da nema tog rodnog kraja u koji se on kao vratio, nema. Zato on ode, mislim, zato što ne nađe ono po što je došao. I to, mislim da to je taj problem tih mikrokozmosa koji se stvore iz neke potrebe ljudi da si nekako, koji imaju problem da ne pripadaju nekoj široj okolini, pa se stvore ta neko pa se stvore jezik da preko njega pripadaju. Mislim, to je neka, ja recimo sad o tome sam pisao u ovoj novoj knjizi eseja, da ta čefurščina, fužinščina, nazovimo se, i kako to je na neki način naš materini jezik, jer ovo što smo mi govorili je služilo samo za, to je bio jezik kojim smo govorili samo sa roditeljima. I onda smo stvorili tu fužinščinu da imamo jezik, svoj jezik, znači ne tuđi jezik, nego svoj jezik s kojima govorimo sa okolinom i s kojima nekako označavamo svoj teritorij, da mu putem tog jezika pripadamo. Znači mi smo stvorili jezik da bi mogli pripadati nekom prostoru i to je funkcioniralo, svi smo mi bili s Fužina, svi smo se dobro osjećali, svi smo tamo pripadali, a sad poslije 10, 15, 20 godina to je jedno potpuno obično naselje, neki novi klinci su tamo, sve je fino, ne govori se više taj jezik uglavnom. Zadnji put sam izašao tamo 4 klinca ko ovi moji, 18 godina svako s telefonom bulje u telefon, mislim, šta sad, mislim, to je drugi svijet. Tako da to je meni recimo bilo zanimljivo kod Marka u tom, to što je recimo i meni blisko, mislim, ja sam jednostavno osobno sam došao do neke faze gdje mi ne treba više ništa, čemu bi na taj način pripadao. Jednostavno sam to prerastao. Ali mi se čini ta put koju prođeš, kad shvatiš da u stvari ti nemaš ni rodnog grada, da nemaš na neki način da tvoj jezik nije jezik prostora. Znači, moj jezik je jezik koji smo govorili mi u svom stanu i gdje god sam otišao, drugi su govorili i u Puli, i u Bosni, i svugdje gdje sam išao, mislim da, razumjeli su me, ali sam bio stranac, ali taj jezik je drugačiji bio. Morao sam ga prilagođavati i mijenjati. Tako da ta fužinščina je jedini jezik koji sam ja govorio, a da je bio istinski moj, da je pripadao jednom konkretnom prostoru. Mislim, dobro, govorim slovenski koji sad
pitanja, ali nije to, nema tu vrstu pripadnosti, zato što to nisam pričao kao klinac. Mislim, ja sad govorim slovenski ko što svi govore, ali nisam ga govorio na taj način kao dijete, mislim. Ovako se bližimo kraju. Goran ne samo da govori slovenski, nego piše savršeno na slovenskom. I jedan je od najvažnijih suvremenih slovenskih pisaca. Đorđić se vratio, on će se ponovno možda vraćati, to ne znamo, u nekom trećem dijelu, a do tada čitajte novog Gorana Vojnovića. Molim vas jedan veliki, veliki aplauz za Gorana Vojnovića.